Chief Minister Pulal Duaman Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP kaltangin daan kalasumdo na nasa takakalpuy mekchu soka siyat puya nilava tingay na vaka omri lawati. Sapsarkut puala art and photo exhibition to Inkan Aizol Vanapahola Information and Public Relations Secretary Pibet Sisaw Tanpari na hong Naktugatungin Air India ticket man ti sana ni Dona Airline Chuan Aviation Turbine Fuel ATF man sang Chausel Strait of Hormuz buhay na nga supply ti ito panivangin Chuan man ti sana ngay ti anemhead UK Maritime Security Agency Chuan Inkan Strait of Hormuz abong rapurulong UK chang local niya rin chu ka ni inasoy Runmawi TV clear tute Aizol Chanchinthar ule Anggu Ralte kania Chanchinthar Kim Changsoki ni lo clear chun zamang Mizo takut pui berle ngai thutber chapchakut lomme ka lemsiak le thalak pho chhuana run pui art and photo exhibition chu Inkan Aizol Vanapahola Information Public Relations Secretary Pibet Sisaw Tanpari na hong nithum otur chapchakut art and photo exhibition hi Information Public Relations INPR Mizoram Art Development Society Matsle Mizo Photographer Society MPS buat say ane chapchakut pol exhibition a hian avai lemsiak le thil siam za pasari pho chu ani a chungzing a chuan pencil charcoal manga zia panga mixed media pathum sculpture pathum watercolor manga zia som pathum acrylic manga zia somriat le oil painting pathum atelane MPS senmi somthum le pakwa te thlak thelu atanga than chua thalak za somthile paruk an pho chuak boka painting exhibition hi kumsang ni som patni atanga nei chanani a photography exhibition hi kumsang ni som paruk atanga nei chho ani a chapchakut sang ni somthile paruk art and photo exhibition hian vo in merge som pakhat atanga ni som pathum thlenga odona tlotu tan lemsiak le thalak pho chua te hi lei thei ani don ani Matson hemi Paul hian zozia ti thupui mangin art keman lo wat sei to a member somruk le pariat antel ane Chief Minister Pulal Duaman Kaladan Multimodal Transit Transport Project KMMTTP kaltangin dan kalasumdo na nasa takalpuy mekchu soka siyat puy anilava tingay na vaka omri lawati House Leader Chief Minister Pulal Duaman Chuan hetu hivo ina Assembly chutkoma soin KMMTTP road omnaram chu Myanmar sokarin optolovin Arakan Army thunhuaya aumto atia Arakan Army tenen tho Hauhnar chatak an nei ti soin ani point KMMTTP road chu an hak hel to hle a KMMTTP hon chuan na satakin Mizoram ang hongdo na fangin lawin buhat sa ilok na turin lunglei West BL2 putilal himpuya chairman ng Hlutea impact study team andin na tia tuna KMMTTP kaltanga sumdo na nasatakal puy mekchu daan ang ati anilava so karpoy na siyat puy lawatia heti rual hian land custom station LCS te anay lo vangin impact study report he luani machu tingay na vaka omri lawatia Myanmar changa KMMTTP kaltanga longtlaya lutam lutuk ero chu anvei heti soin bipuy lutam lutuk dang turin longtlay DCSP Assam Rifles la BSF tabaka NGO chang hovin thei top an chua do nate Assembly budget session nei meka Minister of State Pulal hinglava marle Minister Pulal thansang at department santetana sumruam han chuni min khan soiho ni in nizan khan house sinapom Minister of State Pulal hinglava mar department santetana sumruam man pomtak hi Excise and Narcotics Department atan cheng vaibel cha somruk nuai som pakwale sangriat Sport and EU Services Department tan cheng vaibel cha somnile pasari nuai somsari le pasari singhile sangkwa Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department atan cheng vaibel cha somthum le patni nuai somsari le pakwa singriat le sangkwa le Tourism Department atan cheng vaibel cha som pakhat nuai somkwa le pathum singruk le sangli avain cheng vaibel cha za somthum le patni nuai somruk le pakwa le singkwa te ani a Minister Pulal sang Department chan Land Resources Soil and Water Conservation Department atan cheng vaibel cha som panga nuai somnga singriat le patni Fisheries Department atan cheng vaibel cha som li le pali nuai som patni singthum le sangkwa Environment Forest and Climate Change Department atan cheng vaibel cha za somli le pariat nuai som sari le pathum singli le sang sari Agriculture Department atan cheng vaibel cha som panga nuai som sari le patni singriat le sang sari avain cheng vaibel cha zani somni le pali nuai kwa singa le sanga te anne
Assembly budget session na ime kahian voina Minister of State Professor Lanilo Male Minister Puke Sabdang at Department Santitana Sumruam Hansu voina soy ho le ni a chanchin buat sa ilai thleng hian soy ho alane voina Minister of State pakhat le Minister pakhat Department Santitana Sumruam Han an soy ho hi Minister of State Professor Lanilo Ma Department Santitana Sumruam Han Public Health Engineering PhD Department Tana Ruam Han Cheng Vaibel Chazathum le pakhat nuai sumkwa le pali singli le sangli Disaster Management and Rehabilitation DMNR Department Tan Ruaman Cheng Vaibel Chasumruk le panni nuai somli singruk le sanghi Rural Development and Administration Department Tan Ruaman Cheng Vaibel Chasang khat zali somruk nuai somruk le pakwa singli le sanga avain Cheng Vaibel Chasang khat zariat somthi le panga nuai li singa le sang khat baka Minister Puke Sabdang Department Chan Personal and Administrative Reform Satan Cheng Vaibel Chali nuai somriat le pakhat singthum le sanga Home Department Tanarua Man Cheng Vaibel Chazariat somriat le pasari nuai somkwa le pasari singkwa le sangkwa Urban Development and Poverty Elevation UDNPA Tanarua Man Cheng Vaibel Chazali le pali nuai somni le pathum singkwa le sangli avain Cheng Vaibel Chasang khat zani sumkwa le pasari nuai thum sing ni le sangriat te anne Horticulture Minister Pusil Soivungan State Bamboo Mission Mizoram in Mauchin Punle Songbol Konga Inzitina le Chanpui na apachin ti asoi Assembly Budget Session na ime karo relay member Lieutenant Colonel Timan Lalming Tangaso na Changin Horticulture Minister Chuan Bamboo Processing Unit Kalpui Zelani Thua Soya Integrated Bamboo Park Siam Tura Chaktaka Malak Mekani Thu Asoibok Horticulture Minister Chuan Horticulture Department in Sabthei Chin Punlama Nasatakin Ma Alati Soyin Kumliam Ta Sanghi Somni le Pangachung Khan Mission for Integrated Development of Horticulture MIDH Scheme Nwaya Special Intervention le Area Expansion Scheme Malakani Thule Hectare Zanga Somnga Zawa Sabthei Chin Tharani Thua Soi Hectare Zanga Somnga Zawa Sabthei Chin Tharna Hi Aizol District Hectare Somthum le Pali Khozol District Hectare Zathum Som Paruk Champhai District Hectare Za Somnga le Serchip District Hectare Somnga Te Ani Thu Asoibok Horticulture Minister Pusil Soivungan Kumina Changin Ram Leilung Tichelo Thai Ang Berle Amun Ngaya Hunrei Zok So Thing Chin Dan Kalpui Turak Malakani Thu House Chil Voin Assembly Session a Horticulture Minister Pusil Soivunga Chuan Hei Hisoin Kumina Changin Sustainable Mizo Jinger Cultivation Atakazir Chiana Demonstration District na Kalpuyan Tuma Aram Leilung Omna Muna Zerin So Thing Chin Dan Chishang Shang Kalpui Turin Ma an la me katia so thing ai engle marcha ti ro na le chan som na tur mizo pa kut chuak tap chak le rap chung technology te chu en chin me ka ni thu soin mithiam te chuan phai lama tanga siam cho a in a tha sok ni in an soyate Northeastern Regional Poor Committee Nwaya Technical Coordination Committee meeting voi somthum le pakhat na Mizoram a nei ne Voinka Northeastern Regional Poor Committee NERPC Nwaya Technical Coordination Committee TCC meeting voi somthum le pakhat na chu K3P Youth Resource Center Falkland na nei ni a he meeting hi Engineer GH Malsoma Engineer in Chief Power and Electricity Department chuan kai shuai P Pangsngiat Sun Chairman TCC chuan Ramoy le nuam tak Mizoram TCC le NERPC meeting an nei chulom omati thu asoya renewable energy lama mani kanin to dela ma kan son zel apoi mo thu asoya kalkhom te chu power sector a kan chan zel theinan an ngei to na senga soi ho na hlok thak tak ngei turin du sakna a hlan ani hun kai shoi tu engineer JH mal soma point thu soin Mizoram moi na anron mu ve thei chu lom omati thu asoya Kol petha hi kong tinrenga maso na ta na thil poimo masaberte zingami ani awangin power sector a ma kan son zelnan he TCC meeting hi apoimo ani ati a soiho na chatak nei ani theinan le Northeast State ta na maso na duom tak an thlen ngei theinan du sakna a hlan ani voin thut khoma hian NER member te power sector a tunlai thiam na le
L.Chhakchhuak tharalama zirana nei tur chungchang te chatlak lova kolpet ha kan nei thei dan turte North Eastern region a por lama Hauhnar thasok nei dan turte harsana kan to mek le asut kian dan turte soi hoane TCC meeting hi India North East region a por sectora organization chang te in kom khom na ni in North East region a por sector kal phung siam thana le grid operation thasok siam nan malak na poimo takani Kumin NERPC le TCC meeting hi Power and Electricity Department Government of Mizoram in Hlutea North East State changin utilities company organization somni le panga he meeting a hian antel ane Lunglei police and Hlutea to case investigating officer case IO tele Lunglei district court ta sarkar ukil public prosecutor ten an na ata na changkai zir ho na hun an manga dan bo chiat na alo thlen na Hlutea na case investigation kalpui dan turte Hlutea ko nga film khur le chan lak ngai na lai te an soi ho bok police case IO public prosecutor le assistant public prosecutor mi somni le pali he huna hian antela lunglei SP bujail mon kiman chut khom kai chuain Hlutea ko nga chia tur poimo sang soi kal khom ten Hlutea chungchanga masona turte poi khoi tu te dan anga shem ani ngei theina tura malak dan tur le Hlutea tu te ta na chia tur dan poimo sang te soi hovin anzir ho ane Day NULM Hnuai sakdam lo ompui tu teria buk Patients Attendance Shelter din thar unit chanimin khan Commissioner and Secretary UDNPA pulamal som pachuawin honga technical report alanda nindam lo enkol tu teria buk hi Shelter for Urban Homeless SUH Day NULM Hnuaya cheng nuai somni le pariat sing thum sang ni le somni le pathum senga chong thuma sak ni in khum som panga da sa ba ka din thar branch wai me thathem ngai na in khum engamaza da belani a mutbu le bungrua engamaza ta ombok Commissioner and Secretary UDNPA pulamal som pachuaw chuan khwal khwa changa damlo ompui tu theria buk tu thatak honani ta chu lom omati thu asoya heria buk sakpui tlin ani theina tura malatu UDNPA department na tho fakin amun ma phal taka petu le ain kol tu wai me din thar branch te lom thu ashil bokane LPG le POL report ilongai thang nimin zingdar kwa le vo in zingdar kwa inkara LPG cylinder sangli zali somsari le perukin varing te supply che gate paltanga varing te supply che gate changa thudon danin POL kiloliter zali somsari le pathum Mizoram chunga phurulu ani bok Voin Kochin ilongai thang Directorate of Science and Technology in State Center Aizol changa meteorological data chinchia danin voin hian ruat la lova temperature alum lai berin degree Celsius som nei le pasari ani a avo lai berin degree Celsius som pako ani konhon lam chu anhiam lai berin za som nga ani a asan lai berin za som sari ani voin ni lai ni hian mamit kolosip aizo lunglei longtlai siha saitwa le khozol district mun tlem te a ruat tlem tlak theina za som nei le panga changa za som nga oma champhai se chip le na thial district a khwa thatura rin ane Mizoram pon am chanchin ilo clear chun zamang o naktu ka changin Air India ticket manti sana ni dona airline chuan aviation turbine fuel ATF man sang chhozel Strait of Hormuz boina wanga supply ti to pani awangin chuan manti sana ngai ti anem het West Asia United States Israel Iran Indona kal zela thlona tuiman asan chowangin Air India flight ticket leinan sumsen bel angai don ani naktu ka changam han chan tur flight chuan manti san chungchanga flight operator hian press release siama mer sang ni somni le paruktir lama changkhan aviation turbine fuel ATF manchu supply mu that ani lo wangin asang chowa tuna chuan thlona chuang turte chuan hal sanadang anma chhondon ti asoi Air India chuan he search hi ramchung le rampon khongchang sanga man ani tur thu asoya Air India Express route tho theina kalpui dana po man ani tur thu asoi bok mer sangni somni le paruktir lama changkhan airline pakhat kalpui man atanga za somli velwa tu aviation turbine fuel ATF chu supply ti to pani wangin aman asang chho hle ani India rama chon he pressure hi Delhi le Mumbai metro khopuilian Delhi le Mumbai ATF excise duty le vet sang wangin athiswala hei hian ngong anei lian zoka airline operating economic sahar sanana satak siamani ti in Air India chuan atar lang India ram kong puya khurusau tak tak aum hi thuthar anilo
khopui sang kongpuya chu tianga kongkhua remo kongkhur pet hole su om nuala accident le thina thlen tu lian takani ti achiang hle ma se Uttar Pradesh ha meiche pakhat chuan kongkhua rawang chuan amanun na nge achang le ta ani Vinita Shukla chu thuak thi brain data puan ani a Bareilly Hospital tangin chhuatir ani Doctor te chuan dam theina chance an pelo tlukani mase Bareilly atanga Haridwar NH74 kaltangin an in lama shruai ho ni line ambulance sian kongkhwar chu adaya lir thei pum puya in soini chung hingna satak chu Vinita tan chuan nuna chan himtu ani ti achianga amang ang lutuk chu ahar ngal vekani apasal Kaldeep Kumar Shukla chuan Times of India hna achung te chu voina hun hnung mang tura in buat sei turin a hril ti asoya athok alalava athin lung ana hlebok mase Hafingans bula khurlian taknen anin machon chu thil makani ti achianga Kaldeep chuan athok dan chu apanga in aum ngal ti asoi achung te hna ruang hal tura in buat sei na chukan sela Pilfita Neurocity Hospital kalnghal turin ashil ane kumsam nga mi hian damdo ina enkol na poimo tak adonga karni don nuwa hole tani Kaldeep chuan thina atne ti soin tuna chuan mi zong abiak mek thu asoi Neurocity Hospital neurosurgeon Dr. Kasing chuan a medical data zong ataksadin hun le Bareilly Hospital atanga andan na mu chhuat chu ain fial le ane outlet hna hian Bareilly Hospital athluak brainstem reflexes aum lo thu asoi Glasgow coma scale 2.3 atlaniama a normal 15 nen khai chuan tu ma chang theilova abet theilova amita mydriasis dilation of pupils alana wangin thluak thia puanani a vital dangtepo apil ta vek mai Pilfita hian medicine test engamosata atisen le lymphatic systema neurotoxin ritak aum ti mu chwa ani Vinita hian Pilfita judicial photocopy section a senior assistant na athoka February ni somthile pani khan a ina ni khoshelovina tlua Bareilly Hospital a refer anita ane UK Maritime Security Agency chuan vo in khan Strait of Hormuz ha bungro phurulong UK changa local niarin chuka ni in soi strike na inhu hian longa hian kang be chuaka lunga thokte chu anin son chua angai ta ani Dakar engamosat nuwa iwe tuipui kama container long pakhat chu apil ani hemi ma hian United Arab Emirates tuipui kama container long dang pakhat chu eng misai nge shiat lowaka ani a hei Gulf Indona azwal zela ini Iran hian strategic Strait of Hormuz along te abei meka Iran Revolutionary Guards suan Strait of Hormuz su apuma an control thu an soi UK Maritime Trade Organization International Maritime Organization le Iran thunei tu te data ina tarlandanin oil tanker somtal chuka anito a merge ne khat le merge ni somin kar khan Strait chunga emo abula emo bay ani thu report ani West Asia boina chuak na satakara hian Strait of Hormuz an paltlang lain long engamasa chu bay ani a Iran chuan Strait of Hormuz su akhara long paltlang tumapiang chu ka thei ani thu avo khana tunhaya oil tanker engamasa ka hlum ani Omairo chu Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan merge ninga khan US, Israel, Europe le khotlang ram changrual ram long tetan kharani thu an soya merge som khan IRGC chuan ram thren khat chu Strait of Hormuz kal tanga khap lova kal thei na apedon ti asoya mase he phalna hi engamowang chau ani tur thu asoi IRGC chuan an ramatanga Israel American ambassador no chuak tu Arab emo European ramte chau chu he strategic waterway manga kal theina tur phalna pek ani tur thu asoya he tui kong hian ni tin khovela oil supply changa za som ni vel apal tangani Persian Gulf a longchol na hmunte tan chuan Strait of Hormuz hi tuipui lama chhuan a chunani a he block Asian khovel puma energy supply na satakin ang honga oil man po na satakin asang chho ane New York le Miami luxury real estate market a Alexander unaw te inkara sex trafficking trial yan tak chu merge ni kwa khana to pa Manhattan Federal Jury chuan thiam lo achantir vekane an zinga pahni chu unaw pahni Oren le Alon Alexander ten ni a unaw pathum na chu tel Alexander ani Oren le tel te hi luxury real estate brokerage official din tu an ni a team tia shiat an ni a company din ma hian Douglas Alimena top broker ani a
record siam tu di la anlar hle a Manhattan penthouse pakhat US dollar maktadua isan hi somthum le pariata chhal ani hetilai hian Elon Alexander hi private security company executive ani a mi ho saton to tele ramshwai tu te tan na athok thina ne mai che somruk chuangin hemi te unaw hian mi patmei chhe na mang swal a an pu a an zinga som pakhat tal chuan thlatam tak chung ani thuan soi mai che te hip nan hetiam playbook ang chi hi an mang ni in an soya chuta chuan an pong swal ni nan soi unaw te hi kum som pathum chung z sex trafficking conspiracy kalpuya thiam lo chantir an ni a kumsang ni le paria ta changa kumsang ni som ni le pakhat vel khan thiam lo chantir an ni prosecutor Andrew Johnson merge ti thuma thutop asoina unaw te hian party boy anga in thuama se predator an ni thu asoya an victim te hip nan lak chan nan le pong swal nan playbook mumal tak an manga min latak le chapo tak an ni ati Elon Alexander ukil Howard Shrapnik chuan thutluk na siam hi appeal an tum thu asoi unaw dang pani ukil te chuan engma an soilo Oren Alan Latel te hian mei chia te chu private jet a sin pui tura somin Hamstones le Caribbean ang huna te chuan engkim tum sakin chip ro pui tak an buat sei china mei chia te hian zu in manga rui lo an ti thu an soya chumin nuwa chuan an taksa an thunun thei to lova unaw te chuan mei chia te chu an pong swal ta ani ko chuan thu buai ngai to la hian fin fian lung chia thak tak tak a hmuwa chuta chuan unaw ten mei chia te an ti buai lai video te po tela chuta chuan an thil ti dan chu an record ani Oren Alexander hian kumsom pasari mi chu rui lo mangin amang changkaya video siama hei hi kota en tirani anukil te chuan anin ven na chu unaw te hi womanizer ani thule anma ni inkara sex sungchang hi atak le midang ngai tuan nei lovin an soi thin ti ngai dan an nei ni anin biak na an thu soi chuan mei chia te chu atithin ur hle a an mi pat mei chia na man zong zong chu inrem na angin an hu vek ani ti in an soi mei chia te hi thu buai ngai to lai hian rang ka chakaluan angin an soi zui bok unaw te hi thu buai som pakua thiam lo chantir vek an ni a chungzinga chuan sex trafficking mi pat mei chia na man sual le kumtling lo khoi chia thu buai te po atel khati zong khatun tuma Chanchinthar kan thlir ho thei te chu ani